ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақта рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. мухабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 21-10 саршидагӣ то мошини хамера ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден камаз ва контейнер дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 35 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо. метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестед, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем пас аз як рекламачаи хурдакак. дӯстони азиз, дар канали Тангиров Мухаммадалӣ конкурс рафтеса, марҳамат дар каналши даромада обуна шавед. ва дар конкурсиш 3 мошин мебошад: Mercedes Sechka объёмный, Hyundai Sonata ва Toyota Camry. ва як конверти 100 000 рубла, 2 конверти 50 000 рубла ва 25 конверти 10 000 рубла, 80 конверти 5 000 рубла мебошад. 10 телефони Galaxy A10. билет обши 1000 дона мебошад, приз 121 дона. нархи билет 3000 рубла. ва масилкаи канала дар таги видео мемонам. марҳамат дароен обуна шавед ва касоне ки хоҳишманди бозие билетоша харидорӣ кунад. ва мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворот то охирш тамошо кунед. якум мошини фурӯшии мо мебошади камаза ки соли бароишаш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кушониён бохтар. нархи мошин 70 000 сомония. мошина гуфтаия ки ҳамаи ҷош 100%. кузаш 6 метр 50 сантиметр. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии мо мебошади Toyota Mark II. соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 2.4 литра, коробка передачи автоматика. нархи мошин 15 000 сомония. ба рубл багардонӣ 110 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтаие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад ва 4 баллони нав дорад. дискош радной мебошад. ягон саволи дигар бошад гуфтаие ба телефон. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. сеюм Daewoo Lacetti. соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 25 000 сомония. ба рубл багардонем 184 000 рубл мешавад ки ранги мошин сервисия, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба мошини дигар. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J. соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар вахш. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.6, коробка передачи механика. нархи мошин 35 000 сомония. ба рубл багардонед 258 000 рубл мешавад. мошина гуфтаие ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади Nissan Serena ки соли бароишад 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом.
سوزشواری بنزینی خالیه، ابیا موتورش یک ششه، коробка передач مکانیکه، نرخ ماشین 25000 سومونیه، برابر بگردونیم 184000 روبل میشود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما ابونه شدگی نیستید تا حاضر ابونه شوید. در ویدیوی ما لایک رو بگذارم. ما میگذاریم به ماشین دیگه. ششم، ماشین فروشی ما میشد خوندای پورتر سالی برایش 2010 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در بخش. نرخ ماشین 47000 سومونیه، بر روبل بگردونید 347000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، یگان کمبودی ندارد، یگان جای زدگی کفیدگی ندارد و حجت دارد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تا حاضر ابونه شدگی نیست ابونه شوید. در ویدیوی ما لایک رو بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنیم. هفتم، ماشین فروشی ما میباشد ایواز 2110 سالی برایش 2001 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجند. سوزشوارش گاز بنزینه، ابیا موتورش 1.5 لیتر، коробка передач مکانیکه، نرخ ماشین 14000 سومونیه، بر روبل بگردونید 103000 روبل می شود. رنگ ماشین سربریسی کوزش سیدن. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، سستنش بهترینه و گاز یورو 4 دارد. تخصصاتش تا ماهی ایونا می باشد که مگنیتوفون، دیسک و تلویزیون دارد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشین فروشی. هشتم، ماشین فروشی ما میشد مرسدس اسپرینتر در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه است. سالی برایش 2001 سال. نرخ ماشین 115000 سومونی می باشد. ماشین گفته که همه جاش 100% یگان کمبودی ندارد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشین فروشی. نهم، شورالت کروزه سالی برایش 2009 می باشد در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزینه، ابیا موتورش 1.8، коробка передач مکانیکه، نرخ ماشین 45000 سومونیه، بر روبل بگردونید 332000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، کوزش سیدن. ماشین گفته که در شرکت 11 کار میکند و پروگرام 33 دارد. سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دهم، اوپل استرا جی سالی برایش 2000 سال در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین می باشد. ابیا موتورش 1.6، коробка передач مکانیکه، نرخ ماشین 32000 سومونیه، بر روبل بگردونید 236000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، کوزش کاروان. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، سراش نفروخته می شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تا حاضر ابونه شدگی نیست ابونه شوید. در ویدیو ما لایک رو بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. 11، واز 2107 سالی برایش 2004 می باشد در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در بابجان غفورو. سوزشواری بنزینی خالیه، ابیا موتورش 1.3 لیتر، коробка передач مکانیکه، نرخ ماشین 15000 سومونیه، بر روبل بگردونید 110000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، کوزش سیدن. ماشین سستنش بهترین گفته سن
سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 12. ماشین فروشی ما می باشد این نیسان ماکسیما که سالی برای 6996 است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در وحدت. سوزشواری گاز بنزین ابیو موتورش در 9 لیتر коробка передач автоматика нархи ماشین 13000 сомония ба рубл бигардонед 96000 рубл мешавад. ранги ماشین сиёҳ аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Daewoo Tico соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин объём мотораш 1 литр, коробка передач автоматика, нархи мошин 12000 сомония ба рубл бигардонед 88000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад ва срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Zafira ки соли барои 10000 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газ объём мотораш 1.8, коробка передач механика, нархи мошин 44000 сомония ба рубл бигардонед 325000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Akenta ки соли барои 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизел, объём мотораш 1.6, коробка передач автоматика, нархи мошин 65000 сомония ба рубл бигардонед 480000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёр дар интизорашон ҳастед. 16. мошини фурӯшии мо мебошад Хаммер ки соли барои 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Туз. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 0.6, коробка передач автоматика, нархи мошин 250000 сомония. мошина састаниша беҳтарин гуфтесанд ва 9 метр мебошад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 17. BMW Тройка соли барои 2002 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 2 литр, коробка передач механика, нархи мошин 39000 сомония ба рубл бигардонед 288000 рубл мешавад. ранги мошин серебрисия, кузаш сидан. мошина гуфтаянд ки ҳамаи ҷош 100% дигар арзон карда намешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 18. велики фурӯши 5000 рубл гуфтеса дар шаҳри Сахалин мебошад. камбудӣ надорад гуфтес, ранги аспай. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 'мошини фурӯшӣ ҳама ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ҳама ҷоша маладиёжни кардагия, ҳуҷҷатош 1 сола мебошад ва соли барои 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. алишиам аст ба мошини дар Тоҷикистон буда.
рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. Дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед.